Senator Kikwabi Jr., Aye. Senator Isaac Artui, Aye. Senator Ricky Carl, Aye. Senator Spencer A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmond, Senator Bill E. Edward, Aye. Senator Stevie Gay Edwin, Aye. Senator Aurelio P. Chuap, Senator Fredson Latorre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Licanet, Mensang Mao, amen. Senator Tendi Teswalui, Aye. Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erolyn S. Movic, Aye. Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Nine. Senator Mitaroy Simina, Aye. Senator Francisco Simram. Aye. Mr. Speaker. Amen. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk, kasansal kung tayo sa malman ko quorum, amona tayo mantula, record and reflect me, Senator Loyola, Senator Ned, o Senator Laben, excuse ang huya ko puron rangon. Huya ka tayo sa malman ko quorum, ako puro yung kakulian tayo diyo, huya sa malman tayo sa karatan kapung. Malal sa karoon misik o kapung lap, ang kupuran na nilap, wawlap ang kupuran araksoko, wawlap ang kupuran isoko. Wawan ko sa bulmarlikan ko, nanalang ko nan kaniyay ko. Wawan ko labalap kay ito karos nan balian tiyak, momotso government, national, state, o local government. Wawan ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stephenson Joseph, wawan ko karyawan kabina, Honorable Francisco Yohanis, wawan ko siyang kapong labalap, Nelson Joseph, o yang amoy siyang kapong kankoros. Masaksit, wawan ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros. Pinaman wawan ko lang Samuro, o Loiso, Seriso, so masakan o labalap Kankoros ng Chamberwood, men Pohnpei Koros, pon Kalapwood, pon Tagapaypay kan, o nan Waikan Maslikan Pohnpei. Rakat, o Talpatang, Sabulmatay, Uyakupur, and Ranwood. Thailand kagan katlamo Thailand pan po na sa floor leader Abram. Kalanganan ko mga speaker kung kubura mo na iban taulay jungal sa karatan kapang wow kay po ni ang kakpatsayang sabol mo yung jungal kung walian ko diyan mamot ko sa mbalwat tanaway nan wewe wasaksit jungal wan kun kamu speaker wan ko vice speaker wow kan pakapayan na rupal senator kan korus ipil jungalan ko wow Iral kan me patyang child may isang ranwat nan usan uyala malam Iral kan me bil patyang child nan men kapesekan may speaker no wow men patyawan ngata ka magdo peki bumodwa chen ka katarapo sabul man kita channel and ran kalamaw chibna ko sandik kayo 11 legislature Kariya man. Saan sa lang mga kamagit mamiyas ang floor leader, paros maultong kamagito, masaniyay, huwang, masaniso, kamagit po ita, miya masa na pan channel. Speaker. Speaker. Kami, Senator Perez. Karena Mr. Speaker, ay tungal wow pan kupuramwi Vice Floor o Regional Members Chorus o binsangian sumaw kan mayang kacayan ng social media at radio. Yan baron nga itong alkapin mong sa maray ito na ito maganapapali journal. Baron tadok loud humid abagan may naman ki. Iban baron pagi mamiya kahit okay the word kay mamispela ay naman child senator kan
jungal kian sumau on water channel kan angin baru lang survey no penda kabungala spell kan patukan management patukan wi may won ka pulang ismo ko na kan ka survey no kabungala pasake may patukan ta ay kapeng ito tawag survey minutes kumya when we had a motion in result imagine Masular, masalah journal, iban pula sekamugit memia sang Senator Perez, dalam rutung itu masalah koros mau tung kamugit tu, masalah ini, uang masalah iso, kamugit paidar, uktai rutung itu sebelum matai journal dan ran kalimau, uktai sebelum man kita journal wat. Miada masalah journal atau item payu, floor leader kami. Motion in Sabulman kita journal. Masular, iban pula floor leader kami. Kailangan speaker kasabali jungal sekarang wow. Speaker man play wiyata kamu gitu. Bagi legislature wajan suspend order of business. O corok ti apali nampai isu o nampai walunan kalender. Macam selama kamu gitu jalan corok dia nampai isu o walu. O pwede miya karyaman pan kamu gitu tay kat-katiyar pan nampai isu o walu. Anson kat-kilon to padrong along kamu matahan question net kan to resolution kan. Ma koros senator Sabulman kia te tungalir kia langsung mau try katla mo try lo ban bonus floor leader kami. Kailangan speaker no wow. Insakan mo mo je bilew sekarang mo kusambal wajo. Bagi challenge suspend order of business o kati apali nampai sakwanaw may miscellaneous business irachoro. Kariyaman. Macam selama kamu gitu memia dalam ketian nampai sakwanaw ya iratoror o pwede miya utpan kamu gitu try kat-katiyar tempat patoyar pun nampai sakwanaw ya iratoror. Miya iratoror sang senator kan kami floor leader. Kailangan speaker jungal sekarang wow sabal. Kamu kupuro so je jungal irachoro raiban bajon ilong member kan pura raiban kaksansan. Tangan floor leader yield o senator kan iban po na sama senator Artui. kailangan ng promo Mr. Speaker min paceng sakaratang kapung tang buranalin anilap melel ay sakaratang wawan paceng sabol momui ngal sakaratang kay boni wa machang anin lang melel ay sakaratang wang komui melel Vice Speaker honorable floor leader members karos honorable members karos o karos med bayan ko chal Mr. Speaker sansal me niya kamamantan resolution yu me karanya nga en nag-aime may nanso karana iban kapitalong when kailang ka pinapalian resolution mo chapit ajay yang pa gila honorable Senator Arbor nanweno aime min sa kargita kalangan Mr. Speaker. Kalangan din kupromi senator Artui sa karatan kape sa mesansya log try banawi resolution kasambalwan. Niyanso memang leleto akom kat-kilong jalan ka kena paliala. Kalangan miada iratoror amona telban katla mo try la men record and reflect ma senator jawab yang macam yak pernanut. Speaker. Kailangan kamu speaker o kailangan ng korusya. Kalangan kamu senator Edwin. Kailangan speaker na ni Rotoro right tungol wow kapatapat patayang sa mga sakaratan wow memi ayer wow kan kami vice floor member kan imen patawan mo yata floor motion yo mo na sensal mo nan 10th legislature right tulang nan we banta Tokyo babli peitasang floor motion yo ong we ben say sumum re we kaya kotong to nikin tiyan tatok treasurer kami sa kuyapan tatok mo ay nagasampal nan tiyan tatok kap kuyapan tatok ang kaktolap pangan kakan uyawi nan summer an kakan uyawi ag dailan kak kaunap tao apaliway kuyapan tatok wat wagi essential mo mesay sumum piluya ew elensin song rail kan lalman Pohnpei kan opportunity ran kak
uyata kisent Shangwan shed re ni wow men patron uyata kamagit assignment watan ka assign tong committee in R&D wasan kak apaliyata o report kilong ansyo makarwaru kailangan Agreement. San salamo kamagit san senator Atwin. Bagi yang karayaman pen kamagito ay ban po na sa koros mautung kamagito masani yay. Uwang masani so kamagit po ita. Miya masani ben ira besan salasang senator Atwin. Masyawate ay ban rutungiti og tay sabulman kita ira besan salasang senator Atwin o ban sa ina committee and R&D ni tuan kawit maniya. Speaker Ratoror kami Vice Speaker. Kalangan speaker ay tungalira tororan man sangat kumkubura amaway man patawan sakar kamu pag may tungal sakar mo sa kuwawan kak puli sa pulmamuya mo tungal na paytay ter nilang protonan mumotuot ay tungal wapan kubra mo on the floor kumbakabayan Honorable Senators Koros Pilman wano ki Irailo ko mapatong uya kuburan mansangot ayay po nga man ay tungal man ang karon punta ko ayay lang mo te waktak ay tungal wow Mr. Philip o iman bil patuan mo ay tungal ran mau ang kapay para ka buang payamaw ang Pohnpei Koros man speaker ay tungal ratoro rin mansangot aban tukalang uyapan copyright makitkan makin uyawi makin ala-ala sang tibsaw toto kesumpalakan and paywat iman uyawi kamakit pakamtiyawan kak kakabuyat karapan Mr. Speaker ibatawan kami lalaman yan so kita ilkasan foreign investment niya at ilkasan kap Iyo makitin tatok na meldiga suruka kiyang uya antekra utane sansay iparong kami lem amin menu senator lekane tama 6 kilo nanan sawat antekrap kan makan uya wita sang ni koyo kan pay parpar unique open tete ranwat company kay mainan China, Taiwan, Taiwasar, kelar design and sakul material. Tibsaw ka sampal pakat o yang ininimang ni likaw office business ko. Tama ka sampal, akay tibsaw kan may patutiyang pun tibsaw parpar pay o pun tibsaw matitita ka epic paint sakul material tiya ko tibsaw may paint sakul material. Yan so maraw yung magtuwat kakatra yan kawela maurin sa kulmatrahin aramasakan na mamaur ki parpar pay taytay arbuin kaktok ipatawan kamela na jurisdiction wo ukiyaban pitata business ka na liki evasam national government panutan play big role nan magtuwat pan kakaluk sang nakarabo mang speaker manuwaw patawan pagi na assignment day wan kak patuwa yung kamtiyan R&D bukya bitata pa yan wajib sa bukat and kak ewo national government o palikan niwaya pata magkusanat pan kakauta met tata o makitkan makanwaya uta Pohnpei sura pan kalmangi o yamin business na niwa sa toro bukya bukat uya kaya kan Pohnpei wat uya men payen way imanuyaki pagpagyo mansangot kamtuan kak tolarot unian so matangyo report kitong momotot yakat yarakta uya kawit magtay kak tolapo uya ka magtiyo man speaker Amen. Jan salamaw kamakit masan salasang Vice Speaker. Bagi yang karayaman pen kamagito ay ban po na sa koros mautung kamagito masani yay uwa masani so kamagit po ita miya masani pen ira kasampal masan salasang Vice Speaker ira mabitata ira kami Senator Edwin kailangan Mr. Speaker kaprayang ay tungal wow kapeng floor motion masansal
committee ban to la otrek mo tami men patrawan ong mo kosonet me inapuiti men likian yang wiata an craft mo na sansal me inapuiti men likian shapot men te yang involved na wiata an craft mo kami ke sombal ke mo kay design the pattern me mi answot magatrail ban songan regulate maslikin Pohnpei moin copyright the patent magatrail ban ananek kauta ko sunnat me ban ensure me design buka udan pain sabul material design me agat I isutuga patrawan ma mia trail udan kak trail ni napuiti menliki bukat ran kak kawuti ran yang copy songan design buka drop seban song rop utrailan kak we ki ma mia trail kak trailan kak torre ki tame uya pain sabul material amelel ma ban uya menelen change and udan will protect pain sabul material bil kanyang we are the handicraft Israel kan megin tei kan and gak protect me Israel me konangan we sent ke we have been the talk kay me Israel we kailangan Kailangan Senator Edwin. Kami Senator Carl. Kailangan may speaker kapenggi rame mia mo na iban patawan itong alpabema ingak padyan sa pun bumi masenen kapeng kay punawa mo patuyan nilang itong alwa lapan ko promi one to five speaker floor leader honorable Senator Kan Koros ibin man tungalan ki mga anso mawo dukayang itong alwa Mr. Philip me padang dahil tanang kurong pontaku I kapeng ko kawit mamia buhay kaya sa erata mamorin men Pohnpei toto sudah bil kenyang pa yamo ki payday in government ay pasan na right ngal mamor tamaragan para daw tamaragan teka daw net kenas tawakan upan nakasambaliwan miyan an pungan Pohnpei state o national government sansal miya kusana dinabasam title sili sa limao makasana di copyright patents trademarks ari wagi ada sukak sair interstate commerce tatawag makasana di uya pen magmagutin tupson business magan pagpagatarpon shop abasa man kak sawas kusana duwad miyer o uya mamor apa-apali menabasam Pohnpei rukyap kusay ri nantatawag wada kami doon ba napali aran dia kosan itu na besam tak del sidi saglimau napali patoropen sangan tupso kasampal bukat mauya sabul matay kalangan main speaker Kailangan Senator Carl. Kami Senator Movic. Kalangan speaker wala ba niyang patroy tungal sa karatan kay puniyo wawan datang tama kong tiyong duwer butunan mo saan laman-lamay tungal on kan speaker vice floor honorable Senator Kan Koros kabengki rano paratan sa watch po yaki nan 10th legislature resolution yu kaptalong penalty and apali rawat ari po yaki sang mo ini kotro po stop pokta ayin ikabengki ya paratan sa watch po yaki kailan kak tawlale po yai ro kasampali o ikamelele na mo committee na renti ban drop o tiara tong child na yam mo na tayo kaktaula sang nan mo ong ni koson net kan netami sa saler yam mo na tayo gangak and apply koson net pukat ong tame sa sal or kalangan speaker Kailangan masulasan Senator Movic. Paan po na suma Senator Simon. Kalangan yan from my speaker kamu katin mo itang po yung kak patakot na sa pamasakartaan kay paniwang met yang yer I have been working kamu speaker vice speaker floor leader
tungutan Chorus and Legislature kay Sakil on ki Don Pohnpei the patrol kita ikut ng kalawin masalah Speaker imen kapatayong dia wura komokit bamiya essential na komokit bamiya ito ke masliki kapitan ni wiwiyawinan FSM the Pohnpei ay bil kasumbal ki sa matel Pohnpei miya matong sarawi kay matong patakay me okay so ngara mas kinalaw Pilipin wala kong wiya pa na rail wiya pa ibil men pagi kampiyan truck puangkak tara matong kasumpal bukat pilmiya kong kasumpal kay antamin Pohnpei antamin na FSM ran bukat kol bukat wal actually yero sola won kol bukat our speaker men patrowan pakim na motiono ang kakapatapatyo motiono and nakakagis katila pasang o kaito retay and pagkatore tayo niya ng Pohnpei pagis kakuya kumagad yung ipinag motion kahit commitment yung ang kakuya kapatapatyo ang tayo sa speaker Kailangan Senator Simon essential promuyo miya rutban kumagad mamiya kami Senator Artui kailangan ibiliang kasambal kay kamotan floor motion ko pitata melal tatok ay ime puedo bilal lang ito Pohnpei ay ime bilmin sakar kita o committee orang bilche po ime sansalsang Senator Carol ma'am yes apol machay bil ko senet o mabit labor o railakan maguntatok magnalal taban tatok Pohnpei yo song tatok tamra kakuya o socho kakuya ay kami lelam floor motion o intentionally o irailakan met pachpachol liyo apu yuya tatok mo gucay sa pachowan wan so ka killalong to Pohnpei ya kay lang ka pilawer jama miya sabul machay kosenet may inabuya di song tatok tamamin liki kakuya o merakakuya ay may min kapachayang Mr. Speaker kalangan motion in close Speaker Machular, Masanove Rawo, I ban Polish Kamakit, Katalan Utungi, Masanove, Koros Motung Kamakuto, Masani, O Masani Show, Kamakit Paitar, O Sansel Pakupaku, Ban Patolang Committee and RNT. Miadre Iratoro, Comi Senator Edward. Langan Speaker kumpre mo na iban pachpacho may sagarak promuyen may chingol sagaran wow kay po nigak pachang sapol mo mesansale chingol wow bang promu Speaker on the vice floor honorable members kan staff o paras miyang pachang yakupurang Speaker kum kupure imen pachawan sin floor motion yung ikamelano ay chingol bang pilkarani sa pul mamailen imen pachawan ta Speaker irariyaw mi men insansal may naban umun na ipampachawa ban kuyala motion kayo unira pit mokmokitin tupso me pachawa to rechay kareng tupso apoy laut lan na chay stoa insansal me ISPS regulations, the International Ship Port Facility Security. So, ito mo itata commercial vessel yu melel rechail and inanchayo potlongang kuwang. Abananana Pohnpei masliki au yawi US Coast Guard and inspect o ma weather permits. Aray na ray Pohnpei liki aray cost pon protong consumer rechail. Eura mi menensansan. Karyaw nura limited vessel me kokoto rechail. Essential me labalan traffic yu kwang o nga chay tipsuka. Rearrain so pangin leleto rechail inflation freight cost pangin miya ansu koros pagkira mo ganin. Kasiluunara iba jawan mo may mangi me business ka kung babayin la empty container koros purala. Price ka usangan price chayo. Full container or empty container koto purala same price. Freight koso apeo purotong consumer. Essential maranwich mi executive order yo.
sang President's Office mit 23-09 kauti tatawagan nipong pongwapo wana pali melel commercial vessel nung malang kupura ko hirawach pilwiya contribution ng melel tipsawun ng stoa ong chay consumer Speaker reura mo karya unira pilbampit cheso a pit fishing vessel as Anselma others come the Associate of Terminal Operates Stevedoring and Shipping Companies of Micronesia meeting you we last year kasaleta fishing company ka the fishing vessel ka sulaban transship open water rabang protay raya transshipment no niya chay port ka as Anselma demonstration kay we ranch yung songon practice o labalan influx of income ko to rachel kayo ang provisioning karyaw ang labor o song jojo mapit service in tong wapo ari may nagasambal challenge check irega ari imem pachuan gilong motion speaker ma kumka kupureta eu komitien buena pali melel mukmukitin commercial vessel o yang aki fishing vessel mapan lelito rechay o koneng melel achay port and friendly o chalengak lurin songan influx metuwa chamo o speaker imem pachuan long ang motion kung prelaw committee po ang kapali motion na cho imen sagara kupurkan o ang karyaman kalangan Senator Edward o ngirakan mesansal bagi amia karyaman ban kamagito ay ban po na sa koros mo tung kamagito masani ay uong masani so kamagit po ita masani pa masuk iman masani pa komu Senator Clark kalangan maing speaker kaysa balay sa karan wapan kupurakan ikapang ki ira kasambuan mesansal sang Senator Edward Kuya saya rada memorin men Pohnpei chorus dari nianso masa men panwiawi angkak yang aga komite R&D o komite PWTC sansal me magating shop kan chorus mawiwiawi Pohnpei PPA mabukogi o wala PWTC i komite me kenapali tatangkan chorus me pitada PPA o nanda tawad Petrag pen charge kan makin wiwi yang shop the servicing shop sang PPA petrag web and bill yang pergi mere wrong me shop sula pada the Pohnpei but rate kan me PPA charge so pukat laut sang port kan makarani Pohnpei mobil ni yang water wrong bill me agent kan so lauya service in port service agent toto close tier pergi arai selayang apali service in shop ari irabukat and bilka yang uya kisenta dogen PWDC kalangan my speaker Senator Carl miate masana benira mesansala sang Senator Edward motion close ya man masala rai pan po na sa kamagit mamia Tala nutung iti masan ben floor motion mamia koros motion kamaguto masani uang masani show kamagit paita o nituan kawait mamia nituan ay aleti assignment wo and assign ang committee in PWTG o R&D even ensansala ang committee kapatapat Riau be assignment wo toke committee kapatapat Riau Taiban katlang nanusus Thailand kagan utanan sansal nan record. Karos mautung kamagit mesansal san Senator Edward na sa ilang committee R&D o PWTG masani uang masani so kamagit paitar. O imaban huyawi. Bieto imatolor Vice Speaker Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker kurang kaysa balay tungal sa karatan o ban ko po lang sa material court on kung speaker vice floor o three honorable members chorus o isa nagyan sumo
Kagmamotuat and Gapton as a caton, Nankron Pontacao, Katkian, La Palala Pulapo. He all met now we are president in Pohnpei Consumer Organization, Jebel Kokota, Nan FSM, the Nan Submarine Northern Pacific, Napoli and Nan Toro and Aramaska. Mr. Speaker, I joined the Toro, I store Ivan Kamotraben. Kayu, even Baron Begama, I signed down Committee in Finance, Rangak check, audit report, and Sompungan Okotrope, Kayag Trisha Royal, El September Silisek Risek Silu, Wabali issue game a parallel. Maybe PTA, submodile, dividend sang CFC, or was a tour of a partner report wood. Ikamele Finance Committee and Kakchek, where we near Mogit Sabaira Kermataran robot wood. Even Baron Vida Kamut and Gakasain and Committee Finance. Chancellor Mao Kamukit Premier Correspondent Kamukuto, Wasani, or Masani show, via Masanibe. Mashote, Aibepan Wiawi, audit report, Masansara Chancellor Dr. Rose. We patron may we are info and assign land committee in finance. Speaker, my colleague, Senator Mr. Speaker, I kapengi submodile si logan nanwell Pohnpei what submerel si logyo may patron patron ayo o nan tagetuk. I patron me Ranjigo or mas pancang and kulan tagetuk shoda katrok. Ranwat tayo ibaron yang paruila near police mababali kali Sokoya kan Changay Labuan kak tare onabak maawan po nalwat po yung itatoglawat po yuyawi. May parawan kasawita po nalwat po yung tatogyo may kasambalwi. Hey po yung tatogyan PTA. Mr. Speaker, ibaron na ew submarine kan ba may kororor la ma porangkak so si submarine ananakan enal kabil Pohnpei o bilisot kan. Kami kasambal kim Mr. Speaker ni ibaron proto ngay trek tuwan kasandin paluwat PTA may sudaban sabong trondotok tuwag siliman niya. Non-Israel to work silmanuot permanent position matters silu. Israel assign them with the talk and the gadget. Israel to talk paliang contract. Yegis parawan langkuma megot panleleng rail bugat me with the talk was out. Sini ibil parawan me mier me bil show mauta pagi etin songan melulla Israel parawan in Changalong Lalag, Malgan Mayang Masani, Pitiogan and me, he will come as a Buenki. Aramas Pugat, Mesuriang and Taidelang, a service pay of Niraila Bali, Sinewot, Rogin Shola Mio Open Proito, than at 10 Mr. Speaker, non audit may Baruan Kamakit on PTA, Israel Barbarn and Pangot. Yaduan ma Yemen te Siliman ban mela. Iman baduan pekin ma Wigirail we are babali nantagadik lel ranwat ma kumka kasainan kamatian Jiango land. Rangak check yang check padang polis kano me the check sili pilitawat Pagdayan kag mangi Europe situk. Mr. Speaker, padang mo ibarawan padawan sang nagsiniyo sindentaro bogis may pito sang wasaw padawan Israel na bakapali wasan kituat
Rokatarangar Pohnpei State Merusalam na boli wasakshit nan chompong November patri. Pwede pwede mirail padawan nan submarail taray chungol contract. Mirail padawan ng Pohnpei State resident accept. Mirail padawan resident accept. Awasa oraban loketier oraban padawan tongrail ki di November silisyak. Kasama ban silgowat bibil padawan alit isang nan siniyo. Me mga rento ulaw dito ang contract irail on monthly basis. Mr. Speaker, irail duli tao uya tangi ban padawan. Uya menimpang yu on Pohnpei State Government. Wasaksyo, open mo wasaksyo. Paligay na sa maray government at panakapali o contract yung company yung mawapali yung trailer wasaksyo rin na show yung magtagin supplement 125,000 may istibahan sa pungalan. Ari, nungyatan tatawag uyawi men kamelam ba ina karata karakaralam yan ang wasang kito ulitan yun. Men parawan pwede ma assignment watch ibig men parawan pwede ma kami ka report to landsation watch to pantasam. Pwede ka pali PTA enka ka pali contract unka ka pali itong dahil sabay kayo bukat magkone nga dyan paro to legislature option to paro dito. Mumpan uya po ni uya pen Chutu padawan dami pan padawan. Ayi karyawan itu floor motion ong submarine. Kumpanya sign kami tin shop. O cian ko Napoli tama kartak siniya yo. Tama PTA ma sign tiyang ko bi armas pukaw kay the permanent position kay merawa Napoli. Even padawan. Sansan makamagiti yung mayor o miya karyaman pa. Paros mo utong kamagito. Masa ni uwang, masa ni so. Kamagit po ita. Masa ni pa. Kamuy Senator Carl. Kailangan may speaker. Kasabali sa karanwa bangko purakan chorus. Ipatiang ira kasambal sansal sang Senator Perez o ikapang kaya sansalan sa wat po kagad-kadnan. Anso yung kapinakasan na diyer magtagagad na nanso wapal anso kasambal o tatang ka na napal nagkarwaro pasan ki euben pagi nan kasalatawa sa ceremony ay menuwa karakarak mas speaker pa na sign na Committee on Finance and kakpatyan kalangan may speaker. Masular, San Senator Carl, Asansal na miya kamagitiyo o miya karyaman pa. Miya tre, masa na ba ni Rawat? Kamuy, Senator Simon. Speaker, kalangan ng kupromoy. Mga na patro, ipilmen uya ito sa karatan. Wow. Kaya ni. Speaker, patuan kapungki iro kasampal na chancel sang Senator Perez. Ipatuang kami leleme mo in 20,000 government chorus niya standard contract in Pohnpei State me 20,000 kan kita tahun mo inele ekak essential ma ya language me contract water talk the masotra committee anan talk usang contract tuwa muka ng kak para 20,000 and lapinaiso ang kak building iro kasampal kay essential sang Senator Perez. Pwembil patrang mo, speaker, wanay kasampal kira mo, istanok si Raingki komitoriyaw me bana pali, committee sap o committee yan tayo mo. Utani kami lilime, kunongan miya committee yan labor and manpower development, pweng kak-talk sang niro kasampal kat. Arya, ipatuwan to talk na sa material rule, sutra patu committee yun ang rule, tuwaw mo ng outstanding committee, tuwaw mo miya. Haria ipatuang kamilile me mania member me pilkot kotoke engkak amen tame mio pun kak apali kamilile Senator
Kraulikiang sa patuan kasi memiam no kuya uyari speaker ipatuan da puagi ikamelem pa mi sang committee tu mo o apali ira essential sang senador Perez pa inanen naisang taulul committee kay mag-trade propose and talk ira kasumpalo Araya i patuan da met we have men information yung kag patuang tama essential puagi ay kasumpal kita men essential sang red Senator Perez. Kalaan Speaker. Kailangan Senator Simon, masalasan Senator Simon, even po na siya Senator Arturo. Kailangan Mr. Speaker, kasambal ki rayo ko, mele level pit, wiyapan sa bulma chay tato, kung sa bulma chay laramasakan mo kan, abapali ko chay. Mele nabit PTA, imunin sansal me, kung PTA, sansal me palilautan sa bulma ray chon tato, labor o supervisor o project me wiyawi ka, rika mele na me, kung mabit asartas, imin sakar kita me asartas pay we have differentially because ang din asartas pay koros kak yang eligible yang so chon tatak men so kak yang eligible yang asartas pay utanin title yang koros ijo me uya so chon pur rumal uya pen asartas pay sansal me asartas pay an uya report incidents makan uya much me gana chon tatak nan kasang kesini yo koros incident report pananano uya wita o pagkatarlang sa naral tatak ko arapang kak yang entitled yang asartas pay ay min sakar kita bangkak uya iran kupureyo ni araitan kacilangan uya pentatakan ni Israel na basa lulitayaw ay mat min kapaciya kalangan ng Speaker, may ada masuk di Pedro, kalangan Senator Arturo. Kamu Vice Speaker? Kalangan Speaker, ay tungal sa karan WhatsApp ay bagi ay sansal ma iraw saya rata mo katil luluta may ko tuma kapar melel ang yes maur ari pag motion yo mayor apel ikapengge ani yang ay Senator Simon Kawito main petak na iban uya pag yan sa wata petata makumakitin government operation dan sayan ko na po nan kasantin Kawit kanan kakta ko kusunnet ana wali ta koros mepitata kamakit koros magtail kawo ari atama kasambalan sawat makam disulu bantok untuan Kawit mamia ang magmakitin sangal lit na tatokan sa kapar kak tatok amoin makabna panka na palira ko matatok ko ruwasyo mo ako sansal mo account koros mo itabo kalau ko na emergency lumia ita ka bna bang Kawit itong legislature would yawasanga muni ka matatok isang wen kak ulialilong ari ikamela makamton nga ban kaulaw ewang absent ka bna o makamakitin rot tama miya sangkan koros nan ran silisag met declaration would mamor ay robot paano po nintuan ruwasin pasan o kusan natakan mamiya apal po na pa yung koros at tama kasamalan so po kaya kamakitin kami tika barabat mas riyaw to siluyo mo kumpan ko po kayo mo arantola po kaya ka apali rawat po kaya aramasakan mo uya tatok ren alay sapan uya pan tatok na pungang rail nintuan nila kinikusan net taan man ang ruwas ang kalokan kapal o makit kapal may rail taresang Pohnpei ay nanuyagak Kawit yung man speaker o kongong kamtiguan kak talk mo na kaninay kawalim tamiya ang nan makitin tron matay o chow and tron Pohnpei kay menanan trikit tarela mo Pohnpei ay ay tungal irang Kawit mo man speaker ang mumutwot uman ko nang kamiyan kadlaw tiyata kamtimapan tola makamtriyaw te silu aran tola unian sa umatangay wapal kalangan man speaker Kailangan Vice Speaker ng Kawit masansal siyang kami. May ada masuk di Pedro, kamu Senator Mobuk. Kalangan Speaker, ko sa balay itong sekretaran wow. Imenyang kapatayang puwagi kameleleme ipilmentatong Senator Simon puwagi ipil kameleleme puwagi apit John Tatok o opalban John Tatok ya PTA ong niya sa this tatok maruyuya ikamele mo utang mo inabil ko nung health and young patron we was a EPA
opalbaniti ini. Korea speaker mo ay iron kawit yo mo kan may so konong kapata yang en elden yang beto. Korea Mr. Speaker ibilmenta ulata ongoy beto wanda me ko me pit siliko me Senator Perez kasaleta me tirto sang nanu sangki itu. Ikamelele me karapan kesiliko sa uyawitang polpan wasan ki itu Israel na papalikan frustrated ki sangan mo manapal me uyang rail popcorn yang ay so chorus annual contract yung makan ko yung rail ay so chorus maraming submit ni rail contract ko Mr. Speaker kak sampung silu te tayo resto boy ten ni rail mo ni marakan apapaliyakan kita ari ikamelele me isngokan komite mo komban asa inong rail o me temeteteyer ren pilcho kata mo man process in tatok mo kanuyawi po istro kamelele me kitail ka kautato ale abolban kito kiyang man po tame irail na papali ko pulkit yung erwasaw I karapan tatokit wasaw wa ma magtail sola ito tanan takotuk na airport lo net poswat labalaban tatok ro yang wasaw or Mr. Speaker yanane talk kanay and uyang process in tatok katong sangan moment tatong kan no yawiyo treatment no yawiyo Israel na papaliwasan dito kalangan Motion and close. Masalah bay ban pora sa kamugit mamia kailan rutung ite masalah pe. Koros mo utung kamugito masalah ni uang masalah iso kamugit paita oli tuwana yaleti motiono pagpagi committee in land Chayan ko o motion kapadapat financial patra. Kara tayo paan po na siya kamagit mamaya. Karos mautong kamagito, masani uwang, masani siyo, kamagit po itar o assignment mo paan. Assignment, kamiti kapadapat, silu, masansyal. Kamiti in shop, kamiti in chayan ko, kamiti in finance. May ito yung rato. Senator Perez. Ay gadang kubur mak ilasin ay tol floor motion ranot pit tamay bilbaroan yang sto sa tangan dagatuk mi wasagis legislature designate when we are reparuan nan ko ito Pohnpei village aban abali park and recreation Saksit ibaruan caman dan legislature kaisek ibaruan weda motion iwan kakasayanan kamtin sahap pagi kaujnan so kamti sudah apali ayo ibaruan ta wasaksit o prodan ya office saya ko ibaruan dia dam wasaksit miya ko pong uyawiyang civil action number 2023-008 and when contractor o government in net o alien chiak residential me wasaksyo sa speaker o honorable members chorus the designation na uyawita designation ruwasam me tatawag wasaksyo alien public land pambarawan ta lease Puan gak paduan yang ismeban abali Pohnpei village. Tetap mau ya orang wat release. Bepaduan tuang terang terinsa bayu release. Kabung wat hiral paduan abilong olong kabung leilen abesem. Mr. Speaker tetap nan jila temu nan ruas and civil action may baruandar pamanuti o abalila requirement kan koros aram bantula ayo cement uyuyaw tekungkan utar ton top magmagit magit sa pairar bukat speaker moynele igonangan merbenasang bagi biluya
chairman in chain go. Chudaman Mupugaran Kak Taula o Aramas Meatila to Okila. Sang nagkarabyo, Mr. Speaker, Iman Baron, Kamuyata Kamagit, Irawat and assigning Joint Committee and Land o Chayanko will be a bit contract. Engak Abali Irawat, Engak Udi Tolul, Wagi Baron, Pidirata Utarabom contract what at Taptosang FSM. Iralma appropriate morning nuya dagwood. O bilaladong submarine office o mamayang yan submarine office ruwasa rin tawla niya siya release agreement and was accepted. Isang nagkarabon, Mr. Speaker, member 1 kamagot kumin ka kasign ng committee chain ko o SAP and ka group ilagan mo ko na ang kauti o robot kitong Momoto at siyang regular session in January. Speaker, Kamagit yun. Karyaman. Esansiyal mo kamagit yun mo. Uy, baan po rin sa pamilya karyaman po. Koros mo utong kamagit to, masa ni uwo, masa ni so. Kamagit po ita, masa na po, kamagit pa speaker. Palangan na, ay tungal wow sa pal, single bagan kawit, my member kakakawit, nilala introducer in motion. Nikaiswa para mulan ko pong. Ang sagot po, esansal marapil. Kami dari yaw bang patlong katok, suraban palong tao ya pantotok mo, imanu ya kita kawit yu. Porque esansal makaiswa para mulan ko pong. Mauya pantotok yu tola tata, miyaw ya pa, kantam tiyo mo. Arya mo imanala makawit sang rin introducer o mamaya member kakawit yo ko yan ka kasana ito ay tungalusus kalangan may speaker Ang vice speaker miyata masin benirawo commissioner Carl Kalangan may speaker ikasabali sa karanwaw ipadyang Honorable Senator Perez, the chairman in JN ko ang ren kapunot o irakarawarum sansal ang sukuset kawitin vice speaker yeme pung kaiskan magan patpatanan malang kubung na basam da malang kubung sa dilibilibila legislature kin pasan metakis wuksang pugi kusunod magamanata wasaw title pa sa Riau chapter 8 section opukuwan sa kuno pasaneti me wasaw tatawag mabanguyaw ya panadang Pohnpei village o po channel. Niya suote kusunod bil ruwas 14 sap and leasing sapo the pelian sapo Pohnpei state government. O government dan kakawata tatawag masansan nan kusunod. Nan case me patumalong ko pong Pohnpei state sudah yang uya party. Ari kaparawawar krimenan tatawag makamaterial ban kadyang lale pan kawait opportunity and kak intervene o Pohnpei state yang wiyala kisen party nan case kasampalwat. Ari kaparawar kami proper oversight and wiyawi ang irawat mon tatawag de bantola o moni kan magmagut po kumonin way pa kan wala mahal. Kalangan may speaker. motion closement Masalar, masalar benirawo ay baan po na sa kamagot mamiyag talang rutungutin masalar po koros mo utong kamaguto masan uwang masan iso motion retire koros mo utong kamaguto ano sa inang committee shop o chayan ko masan uwang masan iso kamagut po itar o nituan tama sansal assignment wo and kakan report to na regular session kayo and 11 legislature. Sulasan Senator Perez, ambiya kami Senator Mobuk. Kalangan speaker ay tungol iraturor si Mayor Yakis kayo epidata pay road maintenance fund imen purala o kasaleta totong kayo magkatrailwian ng 10th legislature makamanata ala kay sang non-pay road maintenance fund
Nya iso me kamanaman tawat wiyawi eko purpurtong ketail over appropriate fund. Floor amendment tatolong audit and wiyawi lelmet sai kropoten fund. Melel imemiyaka motion yu kobrela o assignong kamtin finance and ropeto ya result in tatokwo te and commission e wati tong fando o ropeto yang mumanataydan taulanan kamanamantan alakan magtay kamanatanan 10th legislature weki itan karasaraski ongki twin gitu yal silu inanen kosong malong win gitu ari al silu budget utan semauki entaular al silu budget weki sekamelele me al pukat maurun ramas inanen kosong balong weki palilaut in rail kaniya rail tatoken motual rail tatoken mamor nanal enan wasame al pukat lelia niyame chaptar pain niya rail alaka chorkareta so inanen men weki yawasa tatokot lelia weki proviso yawa tatolong ni muntaron me tan kamanmanta tan patpatolaw fully expended kareta imen tatakot ang taula o report to nan session in January at pagtailan wewe kita tama kareta ya iran kwantuo yang munatayban taula iwiyaka kung makatiyo Ya chancellor mau kamagit me chancellor to mo bu koros mo tum kamagito masani uang macam itu kamagit po itam niya macam apa kawai chang malah Chairman and Finance Kalangan my speaker kasapali sa karan wow ong rew wiki movero patroan road pave maintenance fund me apali Pohnpei tatawagan yang aki al chorus makamanaman dagay ten al me patote nan win kici ari kom kupura inkak sakara mover inkak kupura tatawagan committee in finance mabanyang aki al chorus akay ten al me patote nan win kici kalangan my speaker Speaker Vice Speaker Salong bang ko promo main speaker ibil kapung ko motion no oke song totong kan mo ingiti sa tungalan kaya sa mga pun kaktuba na kati makumakitin totong kan anan nan raya nan sawut unan may kapuat may pinin totokan kapo menengkiti pakaw sustakan koros renan makit mamia masan pan project kenal jadi priority merepil apalagi bagi membambil totok lang wasa mepil akan keretosang mepil tanah wali school rosen o kau sana kan yang win kecil arbogi amiau ikapin kemosen no pakam tu bangkak tiarta mekoto bilsansal ne yawasa statusnya bagi kosen itu kawai ta patoto me miamuni ketika manala niyan ng kusunod o saliyong project buko balonak at manan totokan wab na tukalang yawo alokan pansora la yawa sala pinialakan o alasopkan pek ari pegi kamakit mamia sang ren matam senator movie ko engkak apolo kawit kung sino kami lelem panutatang alang alata kaunta Mr. Speaker register isto sa uyauran koros presently may sak parbatola mo presently one view parbatolam nan monio
kaslin makmakit raan koros register raan koros ari enka kutan tete tatabamia pagi gusun neta abatatar mamia nane taputap a legislature rot kak main rot wasagis pagdalan ka kabali pagi alpakat etokot tai rosot mo school ari nan kamakitkan magdawianan 10th legislature bagianan rosot mau idil taman magdawil sawas kisanan health premium pagurosot ekis panyang tapin totokanal kamawanal magmagatin roson to nalakan ari enkak sansalito o manana taputap tapun o apalialasang project puko pautananan project kan koros kaidian rakiti levenial koros magosonnet and physical year wo totok patrolang o me proviso totokalang me sudaman mela kosonneto mo project ko laut sorala ang ito project ko ayon ka kapalitasang man speaker i katbungkuyan senator Mopik kawit mimiyaw mantama ka sampal kamtin finance and wanang nang totoo propatan ibsetik ang niyananwat kalangan man speaker Nasa ang Vice Speaker ang mag-friend para si mga senador. Speaker kailangan mo bro may mawar pa sa saler na panorben na po i-recall na sokes bil niya sa ngon kuya be or bil min kabachayang sokes amaw pa sa saler na pano harben na Pohnpei pon kailangan Mrs. Speaker. Kailangan mo sila sa Senator Artui, Senator Simram. Kailangan Speaker muna iban patroy tungkol sa karatan wow ang patroyan sa karatan wow magomtriyang kimin lang purtonan kalari and wang kumi vice floor honorable member kan koros William patroyan tamasan saler apa lagi ketrail kos kasaya funding Speaker men na Committee on Finance pantulaw robata election tama panapadiala anan and alakan na imempeki kamtiyo ang kakayukiyang resource kan memia amele sang FSM ma shawalakan year funding ma appropriate sang FSM pang kakapadiala al memia ame sa ikintra state ang kakapadiala alangan speaker Ang kawit, mabilsan sa Senator Simram, Masalar, ay paan po na sa Senator Mopik. Ito yung mga sinipinirawit, kamoy. Langan speaker. Ngayon, imen, kaweweto ne, ay tungon floor motion no, epital koros, mo na bilsansal sang niya ito tuwan, alakan magtail kamanata. Ay tungon example no, ongwin kitchen, kareta ito tuwan kalan win kitchen. Wagi Senator Corla kasalita wai ni bilanane kawewe kalangan speaker koryaw na iratoror speaker nyo communication me Kubure dahil abali alama Romeo Masalah nabitata irawo Kalangan speaker na magubura mabuto sini yung mayor trial retributive match ni Benirawo iban po na si mga floor leader kamoy kalangan ay kasabali jungal sa karunwaw i kapungki kawit kan koros me sainsal kamelem na semencho pasutong kamdin finance kamtiyu mabil ernan tutawad uy kamelem ni finance ban tawla ban pagyepit chen mamasan yal koros kamdin finance hutan ban prioritize alap mas ikamel malmangi menan matilnim wasagi sininunguray larme elap chalen ito to ria imay man sakar kita kamti ba napali alap na samuri alchekan mekarta men bagi purakan isan tira men yata mo sing chalen rojang dimasin pe karya man honorable permission speaker Sansal member motion amone iban padron po na siya Vice Speaker kamoy kalangan information naman padawan pagkak sensal tama kamtiman truck kusunat
Ang alakan makusunod ka mo naman dami nakalang paper maintenance may sito sa bungala sito kak sayar may kot may milikin mo o kusunod to kita muni or question na may muni o kusunod to mo law project po pa banin sakla ang atam may specify ng kusunod to may iman betawan sa karga speaker po dahil kakalalikin uya bantatok na utang dahil mamasan niya suot kalangan may speaker. Kailangan mo sila raipan po sa kamagit mamiya dahil ang rutingiti masinaben kamagit mamiya karos mautung kamagito masaniyay uwang masanisyo kamagit paitar o ipan entertain motion mamiya karos mautung assignment masan salasan Senator Movi kan assign ng Committee on Finance and ROP status and pay for maintenance fund Melal mabitata alakan magtry ka matatar ni kusunet o robot kito mamotwot niyan su karwaro. Karos mautung kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut paitar o sansal mabakbakwo asay na nga Committee on Finance. Miyadya iratoro kami Senator Simna. Langan Speaker ay duwan Sekretary Kapung wong Sematay Court Manilap Kuvian Jomau mele lesing akan mor me men kitay sa poliman kita jungalan ki kapreto sakse tay jungal sakan tanwao kang kubromi vice floor honorable members karusian ay jungal iretoror niya communication department 0424 iminuya kamakit na pwede assign ng Committee on Finance makak Committee on Education Bill Batang. Sansal mo kamagito karos mautung kamagito masaniyay uwang masaniso kamagit paitar mo isutana na pagsalan masani rawo pagpagyo mo Department Communication pabkuriyay payo labinyari sa payo Committee on Education and Patrang Committee on Finance. Masalahan sa Senator Simna ipan po na sa Senator Movic. Speaker, ay tungo ratoro rapid communication usang Governor's Office 03-24. Kami men batuan pwede irawat nag-year January 17 to. Apo kami leleme okay kit up to ale at tungal copy in communication what run what. Ari kami leleme imen pagire mo speaker me songan communication me pit songan iropukat me pallautin kit pan menyang sitin open menyang wewe kita no yuyawi engin disseminate on time weki ape one of your mi sagisuo as after later on arya me men pagi speaker ma komka kan so kata songan momon miyabok kalangan Senator Movic information kan nituan kawit mamiya iban wawayang staff kan karos puran kan disseminate information kan karwaro ong malal committee kan the chairman and committee kan karos miya jay na toror Speaker. kami Senator Perez. Salamat Mr. Speaker. Ye kusunod diyo tayo kamalanan ng Riyagitriyasak Baruwasa kawalialin di Sacrament ng Pohnpei State Government o FHM Telecommunication. Pitwasakay. Dan kusunod to baruwasa kukautan commission yu sangka na orangak negotiate Pohnpei Cup o di Sacrament Cup. Pansawat side megot huyawi. O manan li Sacrament tuat mi miyaja bagi all over clause baranan li Sacrament meron. Sang negara bo Mr. Speaker nan badawan weta kamagit. Umingka kasain ng kamitian siya perangkak cek kami huyawi. Bagi side commission yu itita o anani itita bagi abambil kaptalong sen dan sa model kubulat. Rangkak kongoy rail
o robotong omoto chito pancang session nan January. Motion yo anana kariyaman. Kariyaman. Koros mo tung kamagto masani ay uong masani show kamagit po ita miya masani miya kaway san chairman shop masotre ay panrutunguti masani benirawo o assignment mo tapagwag mo toka committee and shop. Koros mo tung kamagto masani ay uong masani show kamagit po itar kami Senator Perez Iba bagay mo motion ramoleti. Men katamantre kamatihin chain ko mutaiban 2 o'clock wala Branwood and conference 1 o nan chamber what o aramas toto yung mutai lugayang Branwood ibilman lugayang Senator Koros pwede yapit emergency declaration korong o mutai ka Koros abalite rawat yan siya matang niya pan labs ran silisap. Ipagayap niyan rotoror, ibaruan kaunok daran baruan may ada motion in tayo ka kumal duran wat. Sa nagarapo men kamakit tayo ka gran mula duran wat o kacyan ang tawagan kami. Speaker. O sa balbina niya. Speaker. Masulal San Senator Perez, kami Senator Edward. Kailangan speaker min kaysa balay chungul sa karang wow. Monon ban kaila uyo purin rang wa chay may yang pakay. Pakay melil committee na R&T ma. Chegak tubenan conference 1 murin session. Kailangan Senator Edward, Chairman ng R&T Pakair, Committee ng R&T and tubenan conference number 1. Murin uyo kubur ta session in Ranwood. May ito pa kayo sa chairman kan? Kami, Senator Artui. Kailangan, Mr. Chairman, moong niya join committee yu may kabukong, may committee on environment, public work o land. Committee yu kabukong floor motion yu may sansal may panapali mo wasang lulita, wasang mo waste management. Sesongan uikat posen kacoben na posen kakapali inangan floor motion no socho poita I kangangayang melel join committee magchay kak preng weapon na pagchay lang kak apali asang bai kamelel may ira kasompal pagchay lang kak rupukot kilong nan momoto at anso karwaro ay min pagi maanso yu chay kak kacoben na wasayo pagchay weapon na kalangan Kailangan sansal pakayag to kongong sang chairman in Environment or Climate Relation o kumail member kan o vice ewang chairman. Kami, Senator Carl. Speaker, ikasabali sa karan wow mon tayo ban kair sa matail penen may sang Ranwood ay men freaking wow and kak sansal kami di kapadapat me finance patyang tayan ko saap and kak sansal me chairman in chain ko me ban preside committee in finance o ma chairman in committee in land ban uchung amen preside asam ban patyang kalangan. Kailangan Senator Carl o kabesa miya pakayag sang chairman kan masyodre ay ban pole sa kamagit miya Imen patrawan tu membiaya rititan kabina metoke palikay o ansansal me chairman kan main mangiyar te patrawan er itu ngal pek tekongong o ngitita bukaw kailan apali ni ansyo matang nituan kawait masansal sang kabina area ime men patrawan KPC committee in R&T committee in JNCO committee in health mais pan sa bungala ititan the nomination in kabina elector o cabinet member. Trial katla mo o iban po na sa kamagit mamiyak trial kumaltisan nan Uyakupur and Ranwood o sa palpele subject to call niyet. Karos mo itong kamagito masani uong masani so kamagit po ita trial kumaltisan nan Uyakupur o sa palpele niyet kalakaisyak.